Na tuithi kauntini ya Masaku, Kikalo cha mbunge ya kaunti ya Masaku kwa vamwe nikyavitukithya masyitwa maminista ikumi ala mendekethetwe ni ngavana Wavinya Ndeti kuthukuma nzamani yake ya maminista itina wa mutalatala wa livoti ya nzama ya uandikani ila inathungululaa asu ikumi kuvikw'a mbee wa mbunge isu na munini wa speaker na ula Ingi niwe MCA wa ward ya Ekalakala Stephen Nzue Mwanthi. Ingi mbunge isu niyavitukithya isyitwa ya Dr Victor Muya Ndambuki ula wendekethetw'e kuthukuma ta mwandiki wa serikali ya kaunti ya Masaku. Daniel Mongela ena mauvo. Mwakoni munene wa mbunge ya kaunti ya Masaku amemba ma mbunge ino matongowe ni speaker wa mbunge ino mwandu kiusya ni nimavitukithya maminista ikumi ondumwe na mwandiki munene wa serikali ya kaunti ya Masaku ala masyitwa mauma nathakitu mbee wa nzama mwana na itina mathuimwa na mavitukithw'a. And as many are of the opinion say aye. As many as are of the contrary opinion say nay. Ayes have it. Kwianana na munini wa speaker wa mbunge ino ni kana yu masyitwa asu nimeutumithwa nthini wethangu mwana ya serikali na itina maminista asu kuithwa kithitu nikienda kwambisya wia na ingi kutethesya gavana wa kaunti ino ya Masaku kuvikia mawatho ala mananenganitwe vindani ya siasa. Speaker na clerk na probably committee ila na mathuima ni kuthie kwe masyitwa asu so bila itawavela mwitwa ya governor nikienda nake governor yikyo katika Kenya Gazette magazeti wa ndoasu na maiapisho probably unika na okay. Namo amemba mekivuthukani mambunge ino ya kaunti ya Masaku matongowe ni Judas Bilindawa ula ni MCA wa Matu na Joseph Mudinge MCA wa Kimwe ndi Kiw'u ula ni MCA Molote Paul Wambua ula ni MCA wa Kibaoni ni mokilya mawoni mekivuthukani yulu etambiyu mairesekana yu ya wa governor withi wa wale langwa na ene ndi kukwata uthukumi undu vailite itina kuvitukithwa kwa masyitwa asu. Then nda ukathia governor nundu nuna ndwete andu megitumi na andu mena what it takes to undertake task ahead of them. Ko nenda ndikathia na ndikulia governor panda yacionthe ithita kuna party itu ile ngine yake yu tina wi kwatyo andu ala twapitia ni meuthi uthukuma mwene nthi wa Masaku nesa ni meuthi utetheze nake governor kunengane sindu ila tunathite andu ma Masaku ila wa kisungu unanimous ni twavitukithya serikali ila yetetwe vakitu mbunge ya governor Wavinya ni twamunenga arsenal ya uthukuma andu ma Masaku paiko sioketina assembly ino ya Masaku ya katatu itongoiwe ni speaker na leadership yonthe ya mbunge. Kila ndonya kwasya tani mundu umete mwala na muno Kibaoni ni kana nundu ithie nitikosie mwanya katika executive committee ya governor ondu unatwathie ma chief officers nitiokulia kwa ndaya atusakuye ma chief officers wala atatu kanana unatutavisie mwala na muno aitunenga umaba ya Kibaoni. Ake Grace Bahati ula ni MCA wa Cheleni ni wakathia muno itambia governor kwendekethya akatwika maminista ndakathia muno utongoi waka. Tukwenda kwa siani mubea muno kwa our excellency Madam Wavinya kwa kusakwa akaana paleta CC nitwonetebe mubulano wa akanini na nitu kwa siani mubea nundu itwise akame utongoi otondo governor witu toneche utongoi wake kwa Yesu awendete ekivelani kwa uningwenda kumathuthia o ma CC onthe nituthukume otondo governor withumiche kuthukuma andu ma Masaku nikanawise kwithia nitwaendesya kisio kitu. Madam Speaker, I want to thank you so much with the county assembly. Mumetupitishia ma-CC wetu. Kazi ilikuwa mzito sana kwangu, lakini kutoka sasa kazi itakuwa rahisi. Nawashukuru sana na hata nyinyi mumeniambia when you are vetting them, muliona ni watu wanaweza kufanya kazi. And I want to assure you, hawa nimewapatia kama ma-CC ni wachapa kazi na ni watu wanapenda watu. Kwa hivyo sisi kama county executive tutawafanyia kazi kwa sababu wale watu mnaongoza ndio hata sisi tunafanya nini? Tutaongoza hao raia ni wetu sisi wote na lazima tuwafanyie kazi na county assembly members na washukuru.
mumekubali, mumesema tutafanya kazi pamoja. Mimi nitafanya kazi na nyinyi. Hakuna kitu hapa, hakuna kitu. Nengine chao. Daniela Mwonkela, Mutongwe TV, kumava mwakoni wa mbunge ya kaunti ya Masaku.